Good evening, whakalawhalai atu, hanei hadau tolu atau wala tala te tupu ke lata ia moe awhiawhi nei. Kua whakatakatua I he whahi malolo sino e taha whakailoanga, kua tua halo tolu, kua maua tua he motu e taha ngā ngau, tataini mo ngā ngau kelea, koe chikungunya. Koe tau whakailoanga nei, ha kua mase whakalutukia e taha whuata mui, kua nofu whakakua tu ke he whalinga ngau. Koe whuata nei, hoko mai ai he pakalele he aha whaiumu, he oe whahe tapune ahi atua ia ki he motu ko Samoa, to liu mai ai he hala I New Zealand ki Niue. Kua whakailoa whoki e ia hana sino kua nāka I malolo, mo e tātua ia ki he whalinga ngau, he palela he ao tapu. Whakese manatu e whakatuwhano Niue ki he tau le kua kua tupu. Manako ke tuku atu e tau manatu whakalofa ke mga whaua ni kua tūkia e masikele nei. Kilo iau ke tau whatutalanga mo I kipure. Manako whake kipure ke whakahoko tau mana whakalofa ia. Kai hoko sino atu e kipure mo au me mata kau e whahe malo sino inafi. Whatutala mo e mga whaua si uka kai mahuinga I whatutalanga ia. Hangau ni ki he puipuianga malo tōru. Mga whaua, mua atu whoki e tamatas. Mo e te tangata ni kua lawia ki lote mga whaua. Ke tau oanga. Mai e aho ni hoko mai e tama. Ai koe tau, koe mena uka ha ke whakatutale ta mga hope nei. Kai whau e mai long he whakatufon. Mo nei whoki e manaka whoki halo tōle mga whaua ke pui. So koe maui nganga ia he whakaua maho nei. Koe o ki mua, mai he te whatutalanga ke lātia mo e mena nei ko tupu. O te matolu ki toa mai kamataanga he motu ni Hawaii, kai maho ni hoko mai ai, mo e maho ni tuku mai ke whale ngau. Si hoko I ka ke he whaurutu ki a ke mas. Mahuinga maho ni ka nono ke te mena o sia nei te tupu, ko hingoa whoki to mena ni kua lata ki tause. Mo to mena kua lata ki tause maho nei ki o atu ki mua. Si hokatake tau pehe whakahoko he whai malo sino holo tōru o tanga hua ni tunga e ni kua tohui ai ki to mena kua lata ki tause. Ke lata mai puipuianga mo e lewikianga ke tangata. Lai whoki e tau hata ki anga he whakatuwhano ki he tau tangata he motu. Ono whoki ki he whakaloanga he whai malo sino ke te mana ki tause. Lawia I whoki I lalo he te mana ki lata ki tause ko e uatu ke pamu e kaina he mga whaua ni ko lawia ai. Mai pamu whoki whaula mena ni kua tua hapu ki talamai lo tōru ko o atu ki ai. La lafi ki ai whoki pamu he manga katoa. Si ko e tau pamu nei na mautu ai ni he whai malo sino ki liu kamata mena nei he unuali. Si amamanaki ki mua mai whaulu pamu whauka kua whakangahua di ka hamau nei hakamani ni kua tupu. Ke whamori o te whoki. Ai mea ki pehi e whaimalo sino mo nei. Masi haka ngangau dinki. Masi haka ngangau chikungunya like. Ato mō me matoro e te hokataki mai New Zealand. Ke to sivianga halo toro. Pehe mei whauro o te tangata ni ko whakese mai whoki. Ka watu la ke pamu si pamu whamitaki. Si mailonga lehe mania. Si ko hataki ke matakau si tō ngahua lo tōru. Mea kia kohi kai ina hao kai ke wata lo tōru ke pamu ke ngahua ma lo tōru ke whakisi te mena ne kua manako kai ke pamu. Kai whamori ko pehe ke kaua loa mo lo tōru. Kai ua whalana kini ke te matakau pamu ke mahoni. O mai ke lamatai ke momo te no whange te namu. Ka ke mena he manako ke whailoa pehe ngahua ma tōru ai mahoni. Ke he puipuianga he ko hingoa ni e ngangau ni ke motu. Koe tau whakisianga ki ngā ngāo chikungunya, koe vevele sino, mamahi e tau polohuia itu, mo e mangiho whoki e sino. Hata ki whakalahi e whahi malolo sino, ke tau tangata, ka kisia, ko mau e tau whamailonga anga nei, si whakamawhisi atu ke whahi malolo sino, ke maua te halanga matai. Mana ko whoki e whahi malolo sino, ke hataki tūmau, e whakaonganga he tau tangata e tau wai tunga e tau insect repellent mo e tau whai namu.
tuku atu e tau mana tu whakaala whalahi ke mga whaua he whakahele ko aiwhi tālangi. Matutaki mai he tau walatala ki he tau ngangau kelea. Koe pongi nenai kua whakamōli tuai he whakatuwhano e pepa ke hata kia ki e tau ngangau kelea ka hoko mai ke motu. Pehe toi kupulahi e whakatuwhano ko Richard Hipper lahi e mahuinga ke mawhisi ke whamōli e pepa nei. Ki lalo hifo i e matawhatuwhano ko i Declaration of Notifiable Diseases. Kakana mania ko e haia i tau whanga wahenga ngangau. Whitani he putuia ki lato hea tutulua matawhatuwhano tō ngangau tunga tō AIDS, HIV, tō wanapihia TB. Sika mahau nei, putuia whoki tō ngangau ni ko oe he laulangi tō ngangau ia tunga Ebola. Sika virus, si pia whoki mahau nei ke ngangau nei koe chikungunya. Si tōre ngangau whō nei ni kua putuia ki lato declaration ia. Ka kāna meni ia, ka eke kua hau e tangati ki motu niue, poka koe ni, si hai a koe e tau symptoms, te whakisianga, hai e tau ke lata mto ngangau ia, mai ke whai malo sino ke tauwhia kai. Tuene wa ei tauwhi whaka e iehi, ka tauwhi ke anganga ke uta ai whakangau, ke tului hau angangau, ala matai ke tului hau angangau, si detain ha moia pui ke ua whano te whoki angangau. Kua whangahua tuai e pepanai he osi e whakamōli he pongi ina nei. Lai he tau kupo whakamawhana mo e whakahoho kua whakakese ke lata mo e tau whaiaonga mo e tau whaiaonga lang matai. Pia whoki molo tolo ko ngahua ke whangahi whakaako. He motu ke kamata ki e hawhangianga he whangahi tapu whakaako ko he whangahi tapu nei. Ke whakatutala ke tau ngahua whakatokatoka ke lata mo e tau uawhi haungfulu malima. Ko tau whamatalanga laulahi mai he urufkatono he whahi whakaako ko Mrs. Bertha Tongahai. Takitaki lahi he whahinga hua Ministry of Social Services Mrs. Gayleen Tasmania. Komisina Tokolunga ha New Zealand ko Lilifu ko Ross Ardern. Pihia mo e tohi kupu lahi he whakatuwhano ko Mr. Richard Hipper. Kua mamafa ke hiloanga he tangata whakaako ke hana a tuanga mo e malolo ke whakaako mo e langmatai ke tau whanau. Koe tau mana tu whakakese o si halau tolu nai kua o moia tuai he lilifu i ki pule he whahi Ministry of Social Services, lilifu ko Pokotoa Sipili, ke mumui tua atu ke he tau kakano kua whamoli e tau ngahua kiai. Pia whoki ke manako ke he whakatuwhanu ke asihake e tau whakakoanga he motu. Whia lahi whoki e lilifu i ki pole hakua ki sia e malolo he tau whaiaonga mo e tau whanau. He tau ko mole, ko ki sia taha wahenga he aonga te kolunga, kua tātātu ki he tahe seo pasene, kua koutu e tau whakakoanga ke he weweheanga NCEA ke tau hongfulu maua. Ki sia ko he tau whanau he tau hongfulu mataha 50% kua koutu ke he NCEA, mai onanga 10% kua koutu he tau hongfulu matolu. Pese kua tokolalo la he tau whanau ko mua e University Entrance, kua whakahoho he tautakitaki, e tau whakakoanga ke mua taha lakanga fōu, ke malikisi hake tau numela malolo ke tau whakakoanga he tau whanau. Koe tau whalua tau whailoanga mai he whakatuwhano, ko malikisi hake fōu ki e tupelang matai, he whakatuwhano ke lata mo e whai whakakotama, si pia whoki ki he tau lang matai ha New Zealand. Kua tu mau ke o moia ki e tau whakakoanga. Kua manauki ke hawhangi e tau aonga ne tolu ke whahei tapukahau ka mate aha ua he mahina whipuali. Ko Niuean moe atulunga mai he atu tamotu he atu Pasifika kua manauki ke kautu moe whakamole tau maweheanga ke Millennium Development Goals ka hoko atu ke he mtahiku he tau nei. Koe tau hokotaki ia mai e whakaholoanga United Nations Development Program. Ki sia ki ai koe ke he tau tutuanga he tau motu he Pasifika ke halo tula tau ngahua ke tau maweheanga MDGs mo ki sia ko Papua New Guinea ni e motu ne kua tōtua lahi ke halo tula tau Millennium Development Goals. Pese ia pe he te ki take whakaholoanga nei mai he Pasifika ko
Ahmed Mustafa, koe ono he mga honei, ko hanga watu ki he whakaholoanga ka osi Millennium Development Goals, ko hongfuru mawhitu e matapatu ngā hoa ko whakatoka ke lata ia mo Sustainable Development Goals. Pia ia nei ko ki sia lahi tuai e tau mena ko moa mai he tau whakaholoanga ko mole mo i tau mena ko iloa mai he whakaholoanga tuai. Si ki sia whoki whalata a mena kua nākai moa ki he tau ua awhene ka mata e whakaholoanga Millennium Development Goals. Si ono ki he mga honei, toko lunga e tuanga ki koutu e whakaholoanga ki lalo hifo he Sustainable Development Goals. Koe tau atu motu Oceania, ko ki sia toko lunga e numela, tangata ko i loa ke totou, lango tatai foki e tau numela ko moa e tau whakakoanga mo e kua tukutuku hifo, e tau numela ke lo tolu kua hongi. Kai ki sia anga ia tolo he toko lalo he numela he tau whiwhine kua huhua tuki he tau ngahua whakapolitika. Ke whakahiko ke tau wala tala tutupu ke lata ia mo e awhiawhinei. Taha e posi he whahe tapuka mole kua tomo ki tahi. Tata atu ki he tau hala tahi he maang hala kepa. Ha kua tupu e taha le koa ke matakainanga fusika he motu ki moana. Nā kai pākia ia nei ki lote posi. Ha kua hopo i ki whawhato tomo i posi. Kai masingungu ha kua lima ke ono e tula ne naufua ia ki tahi ke whakatoli he tawhe ke mileno hefo to lali ke kakau ke he uluulu. Pehe mai e takitaki he whahi leo leo ko Tony Edwards, whinatu matakainanga nei, ki tahi tungani i whamahani, ke fusika ki moana he ngāo hake e lā. Kai vihu e kawe ki he lupe posi mo i tō muia ia, ke he heli si koe na ia ne hopo ia ki tahi. Ne tomo e posi mo i tau kolonga he matakainanga nei ki moana. Ka pehe e taha hai takianga, ne whakaleo mo he takitaki leo leo, ka uatu ki moana, manatu ke whakailoa ke tātangata, po ke mātutaki ke he litio ke Telecom Niue, mo e whakakia koe ngā hoa i tau koloa ne toka ki loto he posi. Mileno hefo e tāwhisi, ha kakau atua ia ke ululu, he hala tahi motu mo e hake ke maanga ke kumilanga matai. Hana tau tola tau wala tale tutupu, pe lata ia mo e awhiawhinei. Ni tuku atu tau whakaalawhalahi ke mga whaoa he whakahelehele ko ai whi tā langi ke tau loto momoko. That's our news bulletin for tonight. Good evening.